ole clear tu te chi bai le vekule tunai chu chanchin ngai ben hlo deuh mai pakhat awma chu India rama boxer lar tak mai Mary Kom chungchang hi ania a chungchang hi setopo kanom nualin karinga a pasal nen in then anga thu thang atama wangin tunlai hian ngai ven a hlo ema in chu ba ka ngai zong nei anga a than tak ema wang hian ngai ven a hlo le zual bok dan she chawangin Mary Kom hi Indian boxer lar tak ania India rama chau alar ani lova Asia rama po Malaysian a hlo hle ani India ram tan medal engemaw zat alo la to a chuwangin sport person a chuan ngai hlut hlo pol tak ani ama ero chu tu hnai dewa tiang hian ming chiat na lian tak aron nei ta a hei hianin internet khovel chu alu ne tak zet ani ole thil thleng chungchang bel hi tuntuma chuan kan bi chiang don ani thu than dan chuan Mary Kom hian anin nei na ti topin a boxer pui pasal tuna hian an date mek niin an tarlang ani Mary Kom hian kumsan hi panga khan pasal ania emi hu tang hi chuan ama mi mal nu na hian kong sang sangin harsat na le boina neu atok chowa Mary Kom hian a pasal karung on collar onlar ti por siat hi engwangin nge tuna hian thena tum tak ti chungchang hi zona lian tak ania tuna hian hun engemaw chen chu anum sang tong he ani in thenan tumna chan nia thu thang pakhat chu a pasal onlar hi kumsan hi som hi pahni Manipur Assembly election a khan candidate ani ve a ama ero chu vandoi thak takin in thana hian ne na achang lo hlo ani manu pa hian Manipur Assembly na hian campaign na tan cheng vai bel chen hi tanga cheng vai bel che thum in kar poisan manga hetianga ne na an chan le tak si lo wang hian anu pa hian ngong na sa tak aneya anu pa in kar chiat pha ni te pon midam takin an tar lang ani hetianga in thanna sumle pai an chana wanga anu pa in kar thatak lo wang hian midam tak chuanin Mary Kom hi an ngai san na atlak niam pa a sum chau du anga an ngaya mangai na chu enga ma ngai lova an pu ani media reporting adalan danin onlar hi thei top chuin ama career da thain afate ahin kola anupui Mary Kom ngei po hian a pasal afate tan le chubota na ain pumpel zia chu ar he chiang hle hanti ama ero chu he tiang hi ani lain thil danglam tak mai ha thleng ta a boxing community lama phei chuan he thu thang leng vel hian ngai ven a hlo le zual ani tunai deuh loka Mary Kom hi aron la tak chim na chan ni ta ber chu a boxer pui pasal chu angai zong nin an tar langa tunai deuh loka a Instagram post a po tha alak pui pa chu a business associate angin atar lang ani tunai ro chuan internet lama ngai ven a hlo ta a midam takin hepa hi tu chi nge ni ti chu an ngai ven ta hle a in chu ba ka anu pa hi in chen ta se Mary hian a pasal hne na hian a fa te en kol na tur hi suma pengem ti thlengin zona lian tak an nei chun zom ani midam tak chuanin Mary Kom chungchang hi an soiji na sa a nung chang hi thilpoi mo tak ania anung chang a lo wangin hetiang hian ming chiat na lian tak anei pha ti te pon comment atam hle ani ama ero chu anin then na thu thang leng bel chungchang a hian official taka ponzar na ala omlo wangin tundin mona chuan an thu thang leng bel chungchang hi chiang takin ala soi thei lo ani chuan tu chiang nge Mary Kom hian a date tak ti chu tuna hian kan bi chiang bele donanga tuna thu than dana lar tak mai chu Mary Kom hian Hitesh Chowdhury a date mek ni nan tar langa alandanin kum chuang alawin date to ani Mary Kom le a pasal hi kumsan hi som hi pan hi tang khan alo sang dai to a soita kang khan Manipur Assembly election a ne na a chan tak lo wangin anu pa inkar hi a thalo zuya
chu wangin hetiang hian an lo sang dai to ni ti kha kan hriat a thaw me tuna hian Mary Kom hi Faridabad a fapa te pahnih nen anom meka chuti lain a pasal ero New Delhi a chung te nen anom thung ani tuna Mary Komin ngai zong nei anga aron lar tak awang hian midam tak a chonga fence te phei chu an thin rim hle a chan chu Mary Kom hetiang din mun a thlen theina chan hi a pasalin kong sang sangin a support wanga nei tin midam takin ngai dan an nei ani lotlin na ropui tak championship belt adona changa naupang in lama lo enkol hun thlengin engkim mai chu a pasal hian ati sak veka amai ro chu hetianga a phatsan le thei mai hi mitam tak chuan an ngai thiam lo hle ani Mary Kom pasal onlar hi footballer ania amai ro chu hetia anupuin boxing lama atui ta ka wang hian a football career chu ada tha a chung ko enkol turin ain betazo ani emi wang tak hian Mary Kom fans te chu alaka hian an thin rim hle ani sport person infamy te a chuan in then na hi thilpa ngai tak ania amai ro chu India rama ero thirdan adang thung mun liam to khan sport person in then te po an lo vele thoboka Hardik Pandya Yuzvendra Chahal te tuna ero an mi po hian ko puidang nein unan mangle mek to ani nitam vak lo liam ta khan Hitesh Chowdhury Mary Kom in tuna adei mek hian tiang hian asoya Mary Kom chu film le TV production lama reilo te azung lu don tin asoi ani amai ro chu tundin muna ero a boxing academy ama ero chu tundin muna ero a boxing academy lama hian ala buai view ni hin atarlang Mary Kom fans te chu alaka hian an thin rim hlea gold digger an ti baka in chung khur ti chetu ti hin social media lama chuan a chungchang hi an soina sa ani Twitter lama po ama social na hi atam hlea tuna an chungchang hi Mary Kom emo a pasal onlar hian thu chuak engma an nei lo ani fans tam takin tuna an ngai ven ber ni ta chu anin then ani chuan Mary Kom hian a pasal hna hian a fate enkol na tur sum hi pengei nge ro setiin emi chungchang hi an soizuya a chan chu sum ringot a chilmi ni wangin a pasal lina theito pa alo backup to na zongzong a hian ale tam takin rule ro se ti hin fans tam tak chu an au chuak ani ole khakha Mary Kom tunlai thu thang leng vel chungchang kan taran thei chu nia hun rei taka changa kong engkima ama lo support to thin a fans te chuan tuna hian Mary Kom hi an ngein an hol hle ani ti kha kan shira thome ole khati zong kha Mary Kom in then na thu thang leng vel chungchang kan taran thei chu ani ye